Kuri na makaya ma Aikari a ituura-ria Wangwaci gicigo bunge kia Olmoran kaunti-ini ya Laikipia West kurumirira Uhaguku wa ugitiri uria wongererekete na njira nene. Aikari makiuga o gwakia gwatuka no mbu maraigua. Kuringana na Aikari, Uhaguku wa ugitiri mwena uyu uratabanio ni gikundi kimwe kia aici a mahiu, na thutha wa kuiya mahiu maratiga muingi na nguraro ona nginyagia amwe makuite. Na thinjirire matwikire kurathwo na mathire nginya kuhoera bururi na bado no yona ithu no gukua turakua guko tuigwaga tu waigwa na hau hagambwo tu ukamenya ti nyamu yoragwo. Giko kia ica ikuhi ari kia muthigari umwe wa muhohio uria woragirwo tariki 1 mweri uyu ari mihango-ini ya gwethana na ng'ombe ciaiyitwo. Ndeto iria yakiririe mwaki na maruru kuri muingi na atongoria a mwena ucio. Kwenda twari na KPR cia mucie acio nio matutaithagia muno gwicoka magitio micinga gukineo NPR ange makiandikwo akieni riu ciana icio citu cirakua toho mareho 5,000 riu 5,000 ni ndu ona turamerie mainuke handu ha matura mahataricite maica mao kou na thikari ndiramarĩha. Atongoria matiganite kuma kaunti-ini ya Laikipia aria marekinyitie mathiko-ini ma muthigari ucio matongoretio ni seneta wa Laikipia John Kinyua ni makomithitie giko giki na njira nene kuria nyingi mamenereirie itua ria thirikari nene ria kurugamia wira thigari cia muhohio iria cietirio nginyagia micinga kwa sababu ya mambo ambayo ilifanywa na mheshimiwa Matiang'i na mheshimiwa Mtiambai. Wakasema ya kwamba ati tayari wameanza kufanya msako nchi ya Kenya, wakaanza kutafuta hizi bunduki za NPR warudishe, ndio wafanye kitu inaitwa ballistics test pamoja na kuangalia permit certificate of good conduct ya hawa NPR. Wakasema turudishe bunduki. Tuko na majeraha ya NPRs hawa wenza wa Saimo mwenda zake ambao wako na majeraha kama 6 ama 5, na ile pesa kidogo wanapewa na serikali ni shilingi 5,000. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, Simon ameaga na mshahara yake ya miezi 5, hiyo 5,000 hana. Riu ni moretie thirikari nene kugerera ruhonge rwa ugitiri wa thiini kuingirira ndeto-ini ino mamagacirithirie ugitiri wa kuigana, makiuga ni manogete ni gutura maikaraga na hau. Tunataka kitu inaitwa drone. Drone ni kindu kirikagio iguru kamera ikonaga ni amari kuria nigetha tukamenyaga ni amari kuo nginya tutura turiraga to nginya tutwike ati o muthenya kuri na mathanduku matirwo magwikiraga nguo no ti kuragaga andu. Handu-ini ha Kameme Tv ngetwo Baithira wa Kihara.